जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया छिछि बुख मनोरञ्जन यादव जाति मासा भाषामय भाषा मासा जगत छिको अस्तित्व अलि छिनेवा जियागु मसिका दै जजलपा भिसनिल थौ नेपाल सम्बत छिन्छसाओ पिछद थिला थो पञ्चमिया दि इन्डिजिनस टेलिभिजन सयजना दिपी सकल हने बहपि भाजु मेजु पिन्त लस्कुस नाप हनाबना देछना जना जी थजिगु एसएमएस ज्याजो या ज्याजो न्याकामी निटु दंगोल छिपिङ ह्याने वेरुङ नागुदु जिगु एसएमएस ज्याजो वापति क शनिबार शनिलया खुता ती ताइले निसेन हेदा ताइले तक वइगु ज्याजो ख अथे हे थ ज्याजो रिपिट टेलिकास्ट छिपिन्छ आइतबार सुथासिया न्याता ती ताइले सयादी फैरासा निनेसिया चिन्निता ताइले न सयादी फै जिगु एसएमएस ज्याजोले नेवा फा संस्कृति तजिलजी नखचख इतिहास नप वादुने लागु छुना विशेष दिवसया बारे जानकारी बिगु जुई अथे हे छिपिन्छ हे छया हे दिगु एसएमएस नप छिपिन्छ हे इनापेना दिगु नेवा म्युजिक भिडियो न केनेको जुई उकिया लागि जिगु मेलिङ एड्रेस दु जिगु एसएमएस nepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 हाकना छक 9741736906 थौया थो ज्याजले थोवा दुने लागु बाला चरे नापन लुटी अजिमाया जात्रा अथे हे थिला थो द्वादशी खुनु लागु राष्ट्रिय झण्डा दिवस नाप डिसेम्बर 18 खुनु लागु अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस बारे खलाबला जियागुजी नापन धुगु पुलाङ्गु नै पुसे जंगु वो बाबा लागु नेवा म्युजिक भिडियो केना छिपिन्त नै पुगेकोला दहेदनी आया लागि भाजु जुजु काजी रञ्जित जुया सधुगु बुइवने तेनाला धयागु मे छिपिन्त निंका जना नापन थमे सयादिस थन्हे पुसे जंगु मे तस्का हे नै पुसे जंगु मेदुङका हाक्ना छकलस्कुस्तु छिपिन्छ सयजना दिगुदु बजर क्रिएसन प्रालियन हेपया नेवालय दुने वइगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो थो ज्याजोले छिपिन्छ छिपिनीगु सुन थथिति पासपिनीगु भिजा इ पादन लागु दुसा वेकअपिन्त भिन्टुना देछना दिफै नाप वेकअपिनीगु भि उसाया कामना यासे वेकअपिन्त हे यगु नेवा म्युजिक भिडियो न देछना दिफै उकिया लागि जिगु इमेल एड्रेस दु जिगु smsnepa@gmail.com jigusmsnepa@gmail.com अथे हे मोबाइल नम्बर दु 9741736906 9741736906 अथे हे जिगु संस्कृति इतिहास लुइगु नाप युनेस्को या कल्चरल हेरिटेज साइट दुने लागु गोलदेग अर्थात पशुपति नख गोलदेग या स्थापना ईस्वी सम्बत 572 साले जोगु विश्वास दु गोलदेग नाप गुहेश्वरी द्वय पूजा हिन्दू व बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ यानवय चंगुदु देदसम मंसिर महिना या अन्तिम खुनु गुहेश्वरी द्वय जात्रा यानवय चंगुदु अथे बाला चतुर्दशी थका नेपाल सम्बत अनुसार कछलागा चतुर्दशी खुनुलाई थोदी खुनु छेया सुना दिवंगत जुपिनीको नामे बाला मुवनेगु अर्थात गुता बिव यानी कि सद्बीज होलीको चलन दु थोला जुलत होवा दुने लागु पाला चरेया बारे जानकारी आ पाजुगुदु छिपिनीगु मतिनालु कथा वगु एसएमएस त बोनिगु थापाङगु एसएमएस बोनिगु छले वेकदि सुमन रञ्जित तोखा पाखे वेकलन्थै दिगुदु जजलपा जिमी अजा रामकाजी रञ्जित कार्य थौ जन्मनी लागुली बुदिया लस्ता योको भिन्तना दैदिगुदु नापन निरोगी जियादि सधैदिगुदु सुमन रञ्जित नापन जिगु एसएमएस टिम पाखे वेकया अजा रामकाजी रञ्जित कार्जुया त बुदिया लस्ता योको भिन्तना नापन ता आयुया कामना याञ्चना वेकला आवैगु मे वेकया सकल पासपि नाप छेज पिन्त अथे हे जिगु एसएमएस टिम पिन्त न धैदिगुदु योको सुबादु सुमन रञ्जित कार्जुया त अथे हे मेम एसएमएस छया हया दिमदु वेक ख
निमेश चाकुबजी सानो थिमी पाखे वेकला धैदिगुदु जो जलपा जिगु एसएमएस ज्याजोया यो प्रगति जिमा धगा कामना यासे जिमी मिग जक इहिपाद न्याका दिम पासा सूरज सुवेदिया त भिन्टुना बियाचना वोठो मे वेकया त देशना चना धैदिगुदु नाप जिमी पासा या त थुम नेवा मे तस्का हे य धगा धैदिगुदु यो सुबादु निमेश रञ्जित कार्जी रिमेश चाकुबजी जिया त न अथे हे आपाजुगुदु मेगु एसएमएस बनिगु झले हे बनिगु वेकदी शर्मिला श्रेष्ठ नर्वे पाखे वेकला धैदिगुदु नमस्ते जजलपा जी किजा शम्भु श्रेष्ठ या बिहिबार खुनु जन्मनी लागुली जन्मनी या लस्ताय यो भिन्टुना धगा धैदिगुदु अथे वेकला न आवेगु मे वेकया दक्षिण मध्ये यम किजाया त देछना चना धगा धैदि जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा ख्या छिछि बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला त्यसका हे ये पुसे चंगु मेधुका हाकना छकल्लास कुस्तु छिपिन्सा सयाजना दिगुदु इन्डिजिनस टेलिभिजन पाखे वइगु जिगु एसएमएस ज्याजो थो ज्याजो वापति क शनिवा शनिलया खुताती ताइले निसेन हेता ताइले तक वइगु ज्याजो क अथे हे थो ज्याजो छिपिन्सा इन्डिजिनस टेलिभिजन एप नाप इन्डिजिनस टेलिभिजन या वेबसाइट देन सयादी फै वंगु आइतवा खुनु दे दसन जुयावया चंगु लुति अजिमा द्यया जात्रा कोचाल खस भाषण लुति अजिमा द्यया द इन्द्रायणी देवी ढकान धाइ धासा सर्प आहुति यज्ञ नामन प्रख्यात दु थो धासा कोभिड महामारी लया कारण याना लुति अजिमा द्यया जात्रा या मफुत तर इन्द्रायणी देवी गण अन्तर्गत शोभा भगवती साँच फ गणेश फरी गणेश द्यया ख जात्रा याना कोचाकल आहाकन पाजु गुद्दु एसएमएस बनिगु झले हे वनिको एसएमएस छया हयादी मदी प्रवीणा मोहर्जन बालाजु पाखे वेकलन धैदि गुद्दु हेलो जो जलपा जिमी स्कुलया निसे तस्का हे मिले जुमा पासा अनिसा मोहर्जन या बुद्धि लागुली बुद्धिया लस्ताय यो भिन्टुना याक्न नाप्ला स्टे सेफ रका धैदि गुद्दु अथे वेकल थोमे वेकल न्यागुसा मे वेकया पासा नाप वेक पासा सकल छेजा पिन्त अथे हे सकल नेपामी पिन्त देछाना चना धगा धैदिको दु अथे हे मेगु एसएमएस बनिगु झले हे वेक दि विजया मानन्दर चसान ये बाखे वेकला धैदिगु दु जजलपा भिसानिला सकल नेपामी पिन्त स्टे सेफ नाप भि उसाया कामना यासे आवेगु मे देश विदेशे चना चना दिपी सकल नेपामी पिन्त देछाना चना सुवा धैदिगु दु वेकाया तस्का हे ये पुसे चंगु एसएमएस तुंका हाना मेगु एसएमएस बनिगु झले वने वेकदी कल्पना महर्जन साक्य मंगल बजार पाखे वेकला धैदिगु दु जजलपा जिमी जहान मनिस साक्य थौया दि खुनु बुद्धि लागुली बुद्धिया लस्ताय यो भिन्टुना सकल परिवार या भि उसाया कामना याना चना धैदिगु दु अथे हे वेकल नवीन महर्जन जु या सदुगु थिला पुनी खुनु थायागु तस्का हे बालागु मे इना प्याना दिगुदु वेकल थोमे वेकया सकल छेजा पिन्त नापन जिगु एसएमएस टीम पिन्त धका धैदिगुदु यो सुबादु कल्पना महर्जन साके विजय साके नापन प्रवीणा महर्जन जुया त हाकना थाजागु हे एसएमएस वै थायागु भाला सकासे कल्पना महर्जन जु न इना पेना दिगु थो तस्का हे बाला से चंगु तस्का हे ये पुसे चंगु मे छिपिन्दा केना चना सया दिसा थो
तस्का हे यही पुसे जंगु मेदुंका हाकना छकलास कुस्तु छिपिन्सा सया जना दिगुदु बजे क्रिएसन प्रालियन हिबोया नेवालय दुने वइगु नाप इन्डिजिनियस टेलिभिजन ने वइगु जिगु एसएमएस ज्याजो थौया थो ज्याजोले छिपिन्त थोवा दुने लागु विशेष दिया बारे जानकारी बियाचना गुदु विशेष दि कथा डिसेम्बर 18 खुनु विश्व आप्रवासी दिवस लागु जुल लादुने नेपाल देशन दोछिमयको मनुत विदेशे जायागु नीति नापौँ बनेको नीति वनाचुङ्गुदै आप्रवासी गुदेशे रोजगारिया नीति वंगुख वही देशया कानून अनुसार मान्यता नापौँ सेवा सुविधा देके माथायागु सन्देश बिगु कथ संयुक्त राष्ट्र संघ पाखे सन् 2000 निसे डिसेम्बर 18 दिनखुनु विश्व आप्रवासी दिवस थका हनावया चंगुदु आहाकन पाजुगुदु एसएमएस बनिगु पा एसएमएस छया दि मधु वेकदि सुदेश मल्ल थहिति पाखे वेकलन थैदिगुदु जोजलाबा जिमि तता सुबेश मल्ल या थौ बुदि लागुली बुदिया लस्ता आपला भिन्तुना नाप जिमि पासा भीम महर्जन वो रेसु प्राधान्य थौ इहिपा द लागुली इहिपा द या लस्ता योको योको भिन्तुना बियाचना थका थैदिगुदु अथे वेकल सकिपा पानबती पाखे पानबती धयगु जिगु ना धयगु मे इना बेना दिगुदु वेकलन थोमे वेकया तथा सुबेसना मल्ल नापौ वेकया सकल पासपी अथे भीम महर्जन वरेसु पन्त जुयातन थोमे देसाना जना थका दिगुदु अथे मेम एसएमएस छया दिम पासादु येराहिति पाखे जबीर सिंह वेकलन थैदिगुदु जिम्मी तस्कहे मिलेजुमा पासा कविता सुवाल ल्याथौ नक्तिनी बिरामी जुया लंगु जुया भी उसाया कामना याना जना थका थैदिगुदु अथे स्वस्थ जुया दिसन थैदिगुदु जिम्मीको पाखे न कविता सुवाल जुया त भी उसाया कामना याना जना अथे वेकलन पानवती धयगु ना धयगु मे वेकलन इना पेना दिगुदु वेकलन थोमे वेकया बेस्ट फ्रेन्ड कविता सुवाल जुया त इना पेना जना नाप सकल नेपामी पिन्त देछाना जना थका दिगुदु अथे मेम एसएमएस छया दि मधु वेकदि स्वर्णिमा महर्जन कुलेश्वर पाखे वेकलन दिगुदु जो जलपा जिमि गुरुमा माया साकेय थौ बुदि लागुली बुदिया लस्ता भिन्तुना नप आवै गुमे वेकया गुरुमाया त अथे सकल वेकया छेज पिन्त देछाना चना धका दैदिगुदु योको योको सुवादु स्वर्णिमा महर्जन जबीर सिंह नप सुदेश मल्ल जुया त आपाजुगुदु सुदेश मल्ल जुन इना पेना दिगु सकिपा पानबती पाखे पानबती धयागु जिगु ना धयागु मे छिपिन्त केना चना सयादि साथोमे जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला तस्का हे बालासी चंगु मेदुंका हाकना छकलास कुस्तु छिपिन्सा सया जना दिगुदु वज्र क्रिएसन प्रालियन हिबोया नेवालय दुने वइगु ज्याजो जिगु एसएमएस ज्याजो तो ज्याजो वापत्ति क शनिबार शनिलया खुदाती ताइले निसेन हेता ताइले तक वइगु ज्याजो ख अथे हे थो ज्याजो या रिपिटेलिकास छिपिन्सा आइतबार सुतसिया नेताती ताइले सयादी फैरासा निनेसिया जिनिता ताइले न सयादी फै थौया थो ज्याजोले छिपिन्त वादुने लागु विशेष दिया बारे जानकारी बियाचना गुदु विशेष दि कथ अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी न ख थुकिया बारे हे खानाबाला याना जना गुदु नाप दे दुने न थगु थ्याटोता थिथि थासे आन्तरिक आप्रवास ज्याचंगुदु गुकिया कारण याना थगु फ्याजको मकुकी तजिलजिन तनावनिगु यको सम्भावना दै थुकिया मु उदाहरण थैगु हे छिनेवा तसेन थगु छे जकमखुकी थगु थ्या ब्याटो ताहे आप्रवासन ज्याचंगुदु ठोछगु तडंगु हे समस्या ख थुकिया द जिस थम हे नेला जाकेमा थमिस हे वा जाकेमा
अथे झिगु तजिलजी नाप नख चख जात्रा त झिसा थम हे संरक्षण यामा थुली थासिन थौथ ज्याजोया इफी ढुङ्कु गुद्दु छिप्पिन्त थो ज्याजो गथे दाल फिडब्याक बिया दिस नाप छिप्पिनीको पाखिन छुन जानकारी दुसा झिना प सपु तया दिस मेगु वाले हाकन वेगु बचन तया चना छिप्पिनीको प्रत्येक दिन फिजीमा मंगलजीमा छिप्पिनीको भी उसाया कामना यासे थौ याता बा सुबा जेमा भा जिगु तजिलजी सम्पदा संस्कृति खलाबला नुगु पुलागु मे नेवा खया खिची बुख मनोरञ्जन यादव नेवाला निया निथ सनिलया खुता त्या ताइले सुथसिया न्याता त्या ताइले निनेसिया झिन्निता ताइले स्वेगु लोमंका दिमते नेवाला